היימנוט אמורה לחגוג בקרוב בת מצווה, נכון? מה הציפייה? איך אתם הולכים לציין את האירוע הזה? بلاش እኛ የምንጠብቀው በእውነት የፈጠራት አምላክ ሁልጊዜ ፈሶ በማያልቀው እንባችን እያለቀስን ሁልጊዜ ፈጣሪን የምንጠይቀውና እስከዚያ ድረስ መንግስት እንኳን ባይሰማል ነጭ ነው ጥቁር ነው ቋንቋ ያውቃል አያውቅም ብሎ ሁሉን የፈጠረ ፈጣሪ መልስ ይሰጠናል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። תספאי קסאו, אבא של היימנוט. שלום. שלום, אחי. מה שלומך? ברוך השם. לפני שנתחיל אני כבר אגיד לצופים שמונח בינינו טלפון, כי אנחנו נעזרים בתרגום. אני אשאל בעברית ואתה תענה באמרית. בסדר. אנחנו פוגשים אותך כשנתיים וחצי לאחר היימנוט נעלמה. זה בדיונים האם היא תוגדר חטופה או נעדרת, כי כרגע היא בסטטוס של נעדרת, לא חטופה. מה אתם יודעים כרגע? מה המידע שיש לכם כרגע ביד על איפה היא אולי? ፖሊስና ለሃብ 43 እንትን ነው ተጠፍታለች ብሎ ቢይዝም እኛ በበኩላችን ተጠልፋለች በሰው እጅ አለች ብለን ነው የምናስበው። על סמך מה הם אומרים נהדרת ועל סמך מה אתם אומרים שהיא נחטפה? የነሱን ምክንያታቸውን አላውቅም። የኛ ግን ወደ መርካስ ቅሊጣ በምትኖርበት ስትገባ ይታያል። መርካስ ቅሊጣ ውስጥ ጓደኛዋ ደግሞ ሁለት ሀረዲሞች ናቸው። አንዱ ኔሩጨ ሳመልጥ አንደኛው ይዟት ሄደ ብላ የተናገረችው እሱን ይዘን ነው እንግዲህ እኛ ተጠልፋለች ከመኖሪያ ቤቷ እያልን ፍላየር እየሰጠች አራተኛ ኮማ ላይ ነው እንግዲህ ከጓደኞቿ ተለይታ የጠፋችው። ጓደኞቿ ጋራ አራተኛ ኮማ የፍላየር ወረቀት የኤሪያ ምርጫ ነበረ ስጭ ተብላ ጓደኞቿ ጋር ቤት ለቤት እየሰጠች አራተኛ ኮማ ከጓደኞቿ ተለይታ ነው እንግዲህ ጠፍታ ሳይሆን የተጠለፈችው ብለን ነው እኛ የምናስበው። תחזיר אותי, וסליחה שאני עושה את זה, לאותו יום. לאן יצא היימנוט? מתי אתם הבנתם שהיא לא חוזרת? מתי התחלתם להבין שכנראה היא נחטפה? በዚያን ጊዜ እኔ አልነበርኩም። እናቴ ታማ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። ግን ባለቤቴ እንደነገረች ከሆነ ሃይማኖት በትምህርት ቤት ትውል ሄዳ ከትውል ተመልሳ ቤት መታ በሽሮ እንጀራ በልታ አባቴ መቼ ነው የሚመጣው ብላ ባለቤቴን ጠይቃ በሚቀጥለው ሳምንት ይመጣል ስትላት የስ እንኳን አባቴ ይመጣል ብላ ደስ ብሏት ወዲያው በልታ ሳትጨርስ በመርካስ ቅሊጣ ትምህርት ነበራቸው። ከዚያ ሲደወልላቸው ወንበር እንዳይቀርሙ ብላ ምግቡን አቋርጣ ሩጣ ሄደች ነው የምትለኝ እሷ። ከዚያ ባለቤቴ ዘመድ የሞተባት ነበረ ከላይኛው መርካስ ቅሊጣ። ከዚያ ልትቀብር ሄዳ ነበረ። ደውላ ልጆቹ አሉ ወይ ተመለሱ ወይ ስትል ለትልቋ ለሁለተኛዋ ልጄ ከዚያ አልተመለሰችም ስትላት እየሮጠች መጣች። ከመጣች ጓደኞቿ ቤት መስሏቸው በማይክሮፎን በምናምን አስጠሩ። ከዚያ የመርካስ ቅሊጣው ሹሜር እንዲደውልላቸው ለፖሊስ ሲጠይቁት እሱ ፈቃደኛ አልነበረም። ቋንቋም የመርካስ ቅሊጣው ሹሜር ለሚስጥር ደውሉልን ሲሉት እሱ ሊተባበር አልቻለም። አልደውልም አለ። ለምን አይሊቱ ደወለ። እንደገና ሽሩት የሚሰሩ ልጆች እነሱን ባካችሁ ብለዋቸው ሽሩት ሎም የሚሰሩ ልጆች እነሱ ለሚስጥር ደወሉ። ሚስጥር መጣ። יש לך כעס על המשטרה? אתה חושב שאם המשטרה הייתה פועלת אחרת בזמן הזה אולי היינו מוצאים את היימנוט? ለሚስጥር ጥላቻ የለኝም። ግን ሚስጥር በጊዜው እኔ ኢትዮጵያ ስለነበርኩ አባትየው
ወስዷት ይሆናል እያሉ ብዙ ትኩረት አድርገው ፍለጋ አላረጉም። ቤተሰብ ላይ ነበር በወቅቱ ጊዜውን ያሳለፉትና በዚያን ጊዜ ላይ ማግኘት ይችሉ ነበር እሷን ቢፈልጉ። አዎ ትኩረት የዚያን ጊዜ ትኩረት ያደረጉት ውላይ አባትየው ኢትዮጵያ ሄዶ ይሆናል ቶሎ አስመጡት ምናምን እያሏቸው ነበር ደውለው ሲነግሩኝ እና የተሳሳተ መረጃ ይዘው ነበር። በጊዜው በደንብ ቢፈልጓት በየሮሆቡ ዘግተው ቢፈልጉ ያገኟታል ብዬ አስባለሁ። מתי אתה שמעת על זה כשהיית באתיופיה, אצל אמא? כן. מתי אתה חוזר לארץ? תוך כמה זמן אתה חוזר לארץ כשאתה שומע על זה? እኔ የሰማሁት እንደጠፋች በ3 በ4 ቀን ነው። በኋላ የነገሩኝ ለምን ትገኛለች ምናምን እያሉ አናስደነግጥም ብለው ዘግይተው ነው የነገሩኝ። ከዚያ ከነገሩኝም በኋላ ለመምጣት ስል ጦርነት ነበርና መምጣት አልቻልኩም ነበር በጊዜው። ከዚያ መንገድ ተዘግቶ ነበር፣ ወደ አየር መንገድ መድረስ አልቻልኩም ነበር። מתי אתה מצליח אז להגיע לארץ ולהיות עם המשפחה? כמה זמן אחרי ההיעלמות, חטיפה? שבוע. כן. ומה אתם מתחילים לעשות אז? מה אתם מגלים בזמן הזה? ሌሊት ነው የገባሁት። እንደመጣሁኝ አየር መንገድ ነው የተቀበሉኝ፣ ሚስጣራ ነው የተቀበለኝ። ከዚያ ወደ ጽፋት ሚስጣራ ወሰዱኝ። የሚጠይቁኝን ጥያቄ ጠየቁኝ። ባለቤቴንም እዚያው አገኘኋት። ከዚያ እኔም አላመንኩም ነበር የእውነት ትጠፋለች ብዬ። እዚህ እስራኤል ሀገር እንዲህ አይነት ነገር መኖሩም ከዚያ በፊትም መረጃ አልነበረኝም። ከዚያ ወደ መርካዝ ቅሊጣ ውስጥ ሲነጋ ይዘው ሲመጡ ፖሊሱም ህዝቡም ሁሉ በቃ ጥልቅልቅ ብሎ መቆሚያ ጠፍቶ ስገባ ከዚያ በኋላ የእውነት መሆኑ ስረዳ ራሴን አላወቅኩትም። በቃ ሚስጥራዎቹን ህዝቡን ሁሉ እንዲያየው ወዲያው ከዚያ በኋላ ያለውን አላውቅም። ቤቶሊም ነው ራሴን ያገኘሁት። נפגעת שלמעשה המשטרה מנסה לחקור אותך דווקא? እኔ የተሰማኝ የለም። ምርመራ አይደለም ያደረጉብኝ። እኔ ጋር የምጠረጥረው አለ ሆይ ምን የምታውቀው ነገር አለ የተጣላ ሰው አለ ሆይ ምናምን ነው እንጂ ያሉኝ። እኔ ጋር ምርመራ አላካሄዱብኝም። הרגשת שהם רואים בך חשוד אולי בחטיפה שלה, בהיעלמות שלה? እኔ በጊዜው አልተሰማኝም። በኋላ ኢትዮጵያ ሄደው ፖሊሶች መርምረው መጡ ሲባል በክነሴት ስብሰባ ነው የሰማሁት። ግን ለቤተሰብ ይነግሯቸው ነበር እሱ ወስዷት ይሆን ይችላል፣ ግንኙነታቸው ከሌሎቹ ልጆች የተለየ ነው ብላለች እናቲቱ። በጣም ይዋደዳሉ ስላለች እናትየዋ ልጆቹ የበለጠ ሃይማኖትን ይወዳታል ተስፋዬ ስላሉ ኢትዮጵያ ሄደው መርምረው መጥተዋል ሲባል ነው እዚያ በኋላ እና ቤተሰብ ሲነግሩኝ እንጂ እዚያን እንደዚያ ሲጠይቁኝ እኔ ጋር የጠረጠሩ መስሎ አልተሰማኝም። מתי הם הבינו שאתה הקורבן פה ולא חלילה הפוגע? ኢትዮጵያ ሄደው መርምረው ከመጡ በኋላ ነው ወደ ምርመራ የገቡት እንጂ ከዚያ በፊት እንግዲህ እኔ በግልጽ ባላቅም ለቤተሰቦች እንደነገሯቸው እኔ እንደወሰርኳት አድርገው ነበር እነሱ ስለነበረና ክነሴት ላይ የኛ ኢትዮጵያን የክነሴት አባላቶች ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሰው ተደብቆ ሲመጣ ነው እንጂ የምናውቀው ከዚህ ተደብቆ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ አናውቅም፣ በእኛ ባህልም እንደዚህ ልጁን የሚደብቅ ሰው የለም ብለው ሲጠይቋቸው ነው እዚያ በኋላ ነው ያወቅኩት። אבל אז למעשה כשהם רק עכשיו מתחילים לחפש כיווני חקירה חדשים זה כבר מאוחר, אתה מרגיש שהלך זמן יקר לפח? በጣም ሁልጊዜ የሚያስለቅሰኝ እሱ ነው። በጣም እስራኤልን የሚያህል ስንት ቴክኖሎጂ ያላት ሀገር በጠላቶቿ በሐማስ በኢራን ስንት መንፈስ ናት ወይስ ሀገር ናት እየተባለ ዓለም የሚያወራላት በጊዜው ቢፈልጉ ኖሮ በእርግጠኝነት ያገኟት ነበረ። በጣም አዝኛለሁ። በዚህ በጣም ተሰምቶኛል። ውስጣችን ሁልጊዜ ማለቅሰው እኔ በጊዜው ያንን ጊዜ ቢጠቀሙበት ሃይማኖት ትገኝ ነበር። אני אשאל את השאלה המתבקשת. אתה מרגיש שזה קשור לזה שאתם יהודי אתיופיה? זאת אומרת, אם הייתם לצורך העניין מעדה אחרת או צברים, מה שנקרא, הייתם מקבלים יחס אחר? אני באמת שואל אם זה מה שאתה מרגיש? ברור. מאה%. በጣም ይቀየር ነበር ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ እኛ አዲስ ገቢ ነን። ባህሉን አናውቀውም፣ ወጉን አናውቀውም፣ ህጉን አናውቀውም፣ ምን እንደምናደርግ ሁሉ አናውቀውም። እዚያ ሀገር ዜጋ ነዋሪ ብንሆን ኖሮ እስካሁን በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ፈጥረን ሻባክ ገብቶ ልጃችን ካለችበት ወጣ ያወጣልን ነበር ብለን ነው የምናስብ። אבל אתה יודע, וסליחה שאני מקשה עליך,
שיש גם יהודים שנולדו בארץ ולא מוצאים אותם. כל שנה יש חיילים נהדרים. עד היום במדינת ישראל, גיא חבר, אם שמעת את השם הזה, חייל נהדר שלא מוצאים אותו. יש אזרחים, כמו מושי קליינרמן לצורך העניין, יהודי, דתי, יליד הארץ, נעלם במירון, לא מוצאים אותו. זה קורה, זה עצוב, זה נורא, אבל זה קורה לא רק, לצערנו, לא רק לעולים חדשים. אתה מכיר את הסיפורים האלה? በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ክነሴት ስብሰባ ተሰብስበን ነበር። ልጅ የጠፉባቸው በሙሉ ወደ 590 ምናምን ሰዎች እንደጠፉ ሰምቻለሁ። አብዛኞቹ የተለያዩ ምክንያቶች አላቸው። የጤና ምክንያት አለ፣ በሽምግልና ምክንያት አለ። አጠቃላይ ግን ከቤታቸው ውጭ ናቸው የጠፉት እነዚህ ሰዎች። በእድሜ ትንሿና ከቤቷ የተጠለፈችው እዚያም ስብሰባ ላይ የተነገረው ራክ ሃይማኖት ብቻ ናት። אתה מרגיש שאחרי שרשויות האכיפה הבינו שחלילה לא אתה החשוד ושלקח להם זמן, אתה מרגיש שהיום הם עושים מספיק מאמץ? לצורך העניין, האם הם מערבים יחידות מיוחדות, שב"כ, מוסד? אני באמת לא מבין בזה, אבל האם אתה מרגיש שהיום הם שם, הם איתך, הם באמת משקיעים בזה את כל המשאבים למצוא אותה? እኔ አሁን በለሃብ 40 ተስፋ አለን። ለምን 6 ሆከሮች እነሱ እንደሚሉን እንግዲህ 6 ሆከሮች የሃይማኖትን ጉዳይ ብቻ የሃይማኖትን ቲክ ብቻ ይዘው የሚሰሩ ሌላ ስራ የሌላቸው ሰዎች ተመድበዋል ብለዋል። ምናልባት በዚያ ትንሽ ተስፋ አለኝ። ግን አሁንም እነሱም ቢሆን ጊዜው እየሄደ ነው። እንግዲህ ከግማሽ ዓመት በላይ የሆነ ነው። ምንም እስካሁን ያገኙት መረጃ የለም። ይስሩ አይስሩ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔ አላውቅም። ግን እንደዚያ ብለዋል። ፖሊስ ካቅሜ ነው ብሎ ወደ ለሃብ አስተላልፏል። ለሃብ ግን ያው 6 ሆከሮች ለየሃይማኖቱን ቲክ ብቻ የሚሰሩ ተመድበው እየሰሩ ነው የሚሉት። ይስሩ አይስሩ እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚያውቀው። እኔ አላውቅም። מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שהם לוקחים את זה ברצינות או לא כל כך, או שאפשר לעשות יותר? እኔ አላውቅም። ማለት ግራ ነው የሚገባኝ። ስንት ቴክኖሎጂ ያለ ለሃብ እንግዲህ የተለየ ቴክኖሎጂ ያላቸው ከሚስታራ ነው የሚሉት። በ7 ወር የሆናቸው ነው እንግዲህ ግማሽ ዓመት አልፏቸዋል። ይሄን አለማግኘታቸው ትንሽ ያጠራጥረኛል። እኛ ተስፋችን አሁን ማለት እኛ ውስጣችን ደስ የሚለው ሻባ ገብቶ የልጃችንን መዳረሻ እንዲያገኝልን ነው። ህዝቡ ሁሉም የሚለው ይሄን ነው። ሻባክ ቢገባ በወር ውስጥ በ15 ቀን ውስጥ ክፉና ያድርስ እንጂ በህይወትም ትሁን በህይወትም አትሁን ያገኛታል ነው የሚሉን። מה אתה חושב שקרה לה? אתה חושב שהיא בחיים? እኛማ በሰው እጅ ተጠልፋ እንደሄደች ነው ጓደኞቿም ነግረውናል። እኛም ውስጣችን የሚነግረን በሰው እጅ ተጠልፋ እንዳለችና ምን አይነት ችግርና ስቃይ እንደሚደርስባት አለማወቃችን ነው የሚያሳዝነን። በጋም ብዙ ራቦች ጋር ሄደናል፣ ብዙ ጻድቆች ጋር ሄደናል። እነሱ የሚሉን በህይወት አለች በሰው እጅ ነው ያለችው ነው የሚሉን። היימנוט אמורה לחגוג בקרוב בת מצווה, נכון? מה הציפייה? איך אתם הולכים לציין את האירוע הזה? מלש እኛ የምንጠብቀው በእውነት የፈጠራት አምላክ ሁልጊዜ ፈሶ በማያልቀው እንባችን እያለቀስን ሁልጊዜ ፈጣሪን የምንጠይቀውና እስከዚያ ድረስ መንግስት እንኳን ባይሰማል ነጭ ነው ጥቁር ነው ቋንቋ ያውቃል አያውቅም ብሎ ሁሉን የፈጠረ ፈጣሪ መልስ ሰጠናል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። ትመጣለች የፈጠራት አምላክ ለቅሷችንን ሰምቶ ይመልስልናል። የህዝቡን ጸሎት አይቶ ይመልስልናል። አብረን ከሷ ጋር እናከብራለን በደስታ ብለን ነው የምንጠብቀው። አሜን አሜን። אתם עליתם לארץ בשנת 2020 לפני כ6 שנים. יש אכזבה מהארץ, יש צער על הצעד האמיץ הזה שעשיתם לעלות לארץ הקודש? ባልመጣን የሚል ስሜት የለንም። ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር የፈቀደው እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ከሆነ
የትም ቦታ ሊሆን ይችላል። እንዲያውም እዚህ በመምጣታችን ዲሞክራሲ ያለው ሀገር ስለሆነ ህዝቡ በጸሎት ያስባል፣ ብዙ ህዝብ ያግዘናል። መንገድ እንኳን ሲጠፋን ህዝቡ ነው የሚመራን። ሁሉ ሰው ያቀናል፣ የሃይማኖት አባቶች እያለ ብዙ ሰው ነው የሚያግዘንና እኛ ምንም ስሜት የለንም። ህዝቡ በጣም ጻድቅ ህዝብ ነው በእውነት። እንዲያውም እዚህ ድረስ ያጠነከረንና ያበረታን የህዝቡ ድጋፍ ነው። מה הסיפור הקשה הזה שלכם גרם לאמונה שלכם, לקשר עם ריבונו של עולם, לביטחון בהשם? זה ערער את זה, זה חיזק את זה? ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲያውም ጠንክሯል ማለት ትችላለሽ። ቆም ብለን እግዚአብሔርን ስንጸልይ ከቶ ምን ኃጢአት ሰርተን ይሆን ይሄ ነገር የደረሰብን? ይቅር በለን ብለን እውነት የበደልነውም ሰው ካለ ወይም የከፋ ነገር ካለ ይቅር በለን ብለን የበለጠ ቀረብን እንጂ አራቅንም። ቆም ብለን እንዲያውም የኋላ ታሪካችን ሌሊትን ያሁን እንዲያው ቆሜ እያለቀስኩ ስጸልይ የኋላ ወደ ኋላ 40 ዓመት ጊዜ ያሳለፍኩት እንዲያው ምን የሰራሁት ኃጢአት አለ ይቅር በለኝ ብዬ ጸልያለሁ እንጂ ምንም ከዚህ ጋር የበለጠ እንዲያውም አጠንክሮናል። የዮሴፍን ታሪክ ሁሉ እያነሳን የምናነብበትና የምናስታውስበት ጊዜ እግዚአብሔር ለበጎ ሊሆን ይችላል እያልን የምናስብበት ጊዜ ነው የሚኖረው ያለው። תספה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אני לא בטוח שעשית משהו רע. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא פועל את מה שהוא פועל. אבל אנחנו יכולים רק להצטרף ולהרבות תפילות ולהמשיך לחבק אתכם ולא להוריד את הנושא הזה מסדר היום עד שבעזרת השם נמצא כולנו את האימנות. בעזרת השם. תודה רבה שבאת. חיבוק גדול מאיתנו. תודה. በመጨረሻ ለህዝቡ የምናስተላልፈው መልእክት በእውነት ሃይማኖት እስራኤላዊት ናት፣ በዕብራይ እስራኤላዊት ናት። ህፃኗ በመዲናችን የመጨረሻ በእድሜ ትንሿ ልጅ የጠፋችው ይሁዲ ናት። ሃይማኖት በጣም ሃይማኖት ማለት የሙና ማለት ነው። ሃይማኖት ብቻ አይደለም እኛ አሁን ጠፍታ የተቸገርነው ቤት ያሉት ልጆች ራሱ በጭንቀት በመከራ ነውና ያሉት። ሁሉም ህዝበ እስራኤል እንደ ልጅ አይቶ የኛ ፈተና ብቻ ሳይሆን ይሄ ለሁሉም ህዝበ እስራኤል የመጣ ፈተና ነውና ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት ሳይል ሁሉም ህብረተሰብ በሙሉ ከጎናችን ቆሞ ሰላማዊ ሰልፍ በመናደርገውም በጸሎቱም ህዝቡ ከጎናችን እንዲያግዘን አሙታም ተከፍቷል በሷ ስም በአሙታውም እንዲሳተፉ ስንል ነው በእግዚአብሔር ስም እንግዲህ ጥሪያችንን የምናስተላልፈው ለሁሉም ህብረተሰብ እንዲያስተላልፉልን እና ሰላማዊ ሰልፉ ሁሉ ሁለት ነገሮች እንዲደረጉልን ነው የምንፈልገው። አንደኛ ጠፍታለች የሚለው ቲክ ወደ ተጠልፋለች እንዲቀየርልን፣ ሁለተኛ ሻባክ ለሀብ ቲኩ ተላልፎ ወደ ሻባክ እንዲገባልን ነው የምንፈልገውና אנחנו מצטרפים לתפילות, לחיבוק, לקריאה של כל הרשויות לקחת את זה כמה שיותר ברצינות, להקשיב לכם. מה שאנחנו יכולים לעשות זה כמו שאמרתי, להרבות תפילות, להמשיך לדאוג שזה לא יורד מסדר היום. אתם בלב שלנו. אתם באמת בלב שלנו. חיבוק גדול. תודה. תודה רבה. תודה שבאת. אמן, תודה.